Hi guys, my name is Charlie. So this is my first vlog for Charlie's live show. So if you can still remember, I already had a vlog before. That was 2016 for Charlie's live show. So this time, ako siya i-continue guys. So for my first vlog, I will moadto taog merkado, Bisaya ka lang. Okay, lisod English. So, while muadto ko pa doon sa merkado, anyone nga ako magatagbo, ako siya tagaan ng challenge or any questions. Okay? So, let's go guys! Swerte ko karon kay na-apoy nakita nga friend. So, ato siya challenge karon guys. Hi! Pwede ka waste mo gamay? Oh, sure. Di ba makatapad ko? So, Ang sama gudi. ako i-challenge ni mo. So, usay mong name? Kay. Kay. Are you single? Complicated. Wow! Complicated siya, guys. So, Kay, willing ka mo take sa ako ang challenge? Sa'yo naman ka na. Support me sa ako ang vlog. So, Basta sa'yo na lang. Okay na kayo. okay. Say corned beef 5 times faster. Pwede ko ang sample sa Go. Di wala ka. So, say corned beef 5 times faster. corn beef. So, unsay English sa mais? Corn. Unsay English sa baka? Beef. Mali. That's cow. Sorry. Thank you. So since na Naigo ko na. Nabiktima ko da. so since wala mo nakuha correctly, so you will take another challenge. So it's either sing or dance. Unsa man? Sing na lang. Naihugot na or wa? Pwede mo sing? Ano naman, breathless lang kay. Oh, sige. Guys, kanta si Kai. Go. Go on, come on, leave me breathless, tempt me, tease me, until I can't deny this love and feeling, make me long for your kiss, go on, Okay. yeah. Thank you, Kai. Again. Pakpak! Okay. So, thank you, Kai, sa challenge. Okay ra kaayo, oy, nalingaw ko, nasayop pa dyan. So, banta karon ba, mga laag-laag naman ko yung hayta. Oh, sige. Go. So, thankful ko, dahil mo kuyog na ho. Okay. Oh my God. Kai. Mangita tagpuan. Oh, I do hope makakita taog mga tao nga mo take sa challenge, okay? Ay, mingawa man ni. Bawal, nangatog ang mga tao. Mangita. Oh, mingaw pa ang lugar, mingaw pa ang akong gugma. Daghan na ta. Charot. Mga di ay wow. Ay, Kay. Swerte kay ta kay natay katagbo. Jason. Oh. Nice kay hair. Nice kay hair. So, kailan ko niya pero for the sake sa vlogging, unsay name nimo? Ay kakay? Kasi wala lang ito. Ha? Ay katago. Ay, unsay name nimo? Ringo, sir. Ringo. Ringo. Gisir ko. Madam ko. Nasayop og tubag. Willing ka mo take sa challenge? What kind of challenge? Hala, oy, ay English ring. Should I? Sana all. Kung if you will get it correctly, Yeah, and then? ako yung take sa consequence. It's either sing or dance. Pero kung di mo makuha, ikaw mo take sa consequence. Okay? Deal. Okay? Okay, sir. Okay. So, that's a quick question. Say corned beef 5 times faster. Corn beef. Okay. O sa English sa mais. Kulbaan ko. Corn. O sa English sa baka. Beef. Cow! So, okay. So,
So mutik ka karon sa usay mo sing or dance? Ako na lang, dance lang. Dance, oh. Sige. Kay, usa may, kay music diha. Masayaw ko yung siya bego. Sayaw! Ayan na, wow. Tingaling-aling, tingaling, sayaw na oy! Tingaling-aling, ay mana, tingaling-aling, tingaling-aling. Okay, thank you, Ringo. Okay. Duha na guys, so manglakaw pa ta. Thank you, Ringo. Hi, Wawa. Hala. Hi, Wawa. Nilakaw mo si Wawa. Wawa. Wait for me. Timor. Swerte ta kay naano po tayo nakita karon ako ang mga silingan diri sa Lumbang. Okay? So for the sake sa vlogging, mangutan gihapon ko. Okay. Sir pangalan nato, sir? Pongpong. Okay. Pong. Are you willing to take the challenge? Dagan man oy. Ay, napay usa. Kamong duha na lang. Uy, Sir Pong, asa naman ka? Ali na ba? Ha? Di ko na siya papel. So, swerte ta, napay usa. For the sake sa vlogging, kasi pangaan na to, sir? Christopher. Ano si Angga? Secret. Say hi to your fans! Sa status na to? Single or na I love life? Wala na. Ha? Baka ko niyo, bago bagali ka ni Ingon nga. Bastos lagi ko, no? Okay, so, hello, you want are you willing to take a challenge? Ano siya man? Challenge! Oh, lagi. So, dito pa. So, kung di mo makuha, na kay consequence, or sing or dance. Sige. Pero kung makuha ni mo, ako yung sing or dance, okay? So, kung Martes gahapon, unsa adlaw ugma, Lunes. Miyerkules go, game Martes. Sasayop ka? Unsa man mo, sing ka or dance? Sing. Okay, sige. Isa mo na, masayaw or malungkot? Malungkot. Wow! Basta na kayo gusto ihugo. Huwag ka lang. Okay, go. Hindi ko kibaw. Start na siya. Di ko- Guys, musing na siya, okay? Oy, gusto mo yung kantahon. Okay ba? Sayaw na lang, sayaw. Sayaw kayo? Okay. Sayaw bata. Thank you, ta. Okay, thank you. Kitsa. So, swerte kay ta ka na pa tayo usa ka buok nga ma-challenge na to kung mo take siya sa challenge, okay? So, usay pangaan na to, sir? For the sake of lagi mga aray! Angga. Hindi, pangan! Gablak, ragod. Okay? So, pwede ka matindog, sir, para na-enjoy ko and force. Okay. Willing ka mo take sa challenge? What kind of challenge? O mga simple na challenge. Kaya mga silingan. Uy, kaya mga English man. Okay. So, kung makuha mo ni correctly, ako ang mo take sa consequence, either mo sing ko or dance. Pero kung di mo makuha, ikay mo sing or dance. Ha? Okay. Simple na, simple. Okay? Okay. So, Ato, black. say corned beef 5 times. Faster. Pangag mo ko. Sige. Corn beef. Okay. So, thank you. Unsa English sa mais? Corn. Unsa English sa baka? Cow. Wow! Kasayaw. Sayaw ka. Usayaw ko ko. Usa pa usayaw ni mo lang ako kaya ano man. Sige pa, siyawan. Lambada. Kaya pa. Congratulations! Kablak! Salamat. Thank you! Asam ka pa dong? Ngit na ko ni Pwede Sudan eh. Ikaw Hi Hello.
Okay. Kasi panghana to. Janwa. Janwa. Taga-asa ka, Janwa? Taga-dre lang. Asa tapita kay mamisita ko? Diri sa Lumbang. Asa tapita sa Lumbang? Sa Dunon. Oh, napausa. So, are you willing to take the challenge? Yes. Okay, thank you. So again, same mechanic. So kung balik kung if you will get it correctly, ako ang musing or dance. Kung di, ikaw ang musing or dance, okay? Okay, alas ka ha? Yes, I'm ready. Okay. Before ka mo take sa challenge, hi sa isa mo hang mga fans. Hello, fans. Ayaw ko naman. Okay, so, ready. CH, unsa nga word? CH, side by side. You are inside. Unsa nga word? 1, 2, 3, 4, 5. Pakakibaw? Okay, ba? Ay, gusto na juga kisan ka na ako. Ay! Okay. Ang answer to Y is church. CH, side by side. Then you are inside church to. Okay? Okay. So, since wala ka maka-answer correctly, unsay mo ha? Dance or sing? Saya na lang. Sayaw. Okay! Naipakpak diha. Asa may muha? Unsa may muha? Mukis ka or mo dance? Saya nga ako. Sayaw. Okay, go! Dance, sayaw. Hawid sa karin. Okay, okay. Guhitis ako, no? Ako'y gunet? Dili ko kagunet. Okay, okay. So, go! Sayaw bata, sayaw bata, sayaw bata, sayaw bata, sayaw bata, sayaw bata, sayaw bata. Oh, thank you, So, this time, na naman nakuha sa ako mga challenge. So, muadto na ko og market. So, let's go, guys. Okay, let's go, Kai. Let's go, Kai. Matuta nga, waman day face mask. Oh my God. Hindi day. Dili pwede. Dakpon. Pwede. Okay ra on tawag dakpon tao gwapo. So, di na sila matog market. So, thank you, Kai. Madakpan ta. Okay. Okay, guys. Thank you for watching. So, please subscribe and then hit the notification bell for you to be notified for my upcoming videos. Please like and share as well, okay? Thank you for watching, guys. Bye!